Góðan daginn og velkomin á leik Fjölnisar og Selfossar á Extravellinum. Liðgestana, númer 1, Stefán Þór Ágústsson, númer 2, Ívan Breki Sigurðsson, númer 4, Óskar Oslevski, númer 5, Jón Vignir Pétursson, númer 6, Adrián Sanchez, númer 8, Ingvi Hrafn Óskarsson, númer 10, Karin Martin, númer 17, Valdimar Jónsson, númer 20, Guðmundur Tyrfingsson, númer 45, Þorlákur Breki Baxter, númer 77, Hannar Snær Magnússon. Varamenn eru Arnór Elín Kjartansson, Aron Darri Auðunsson, Aron Fannar Birgisson, Eysteinn Sverrisson, Aron Einarsson, Elvar Ísak Halldórsson, César Örn Harðarson og þjálfari er Edvard Martin.
Nummer 25, Sigurður Harðarsson. Nummer 4, Júlíus Mar Júlíusson. Nummer 7, Dagur Ingi Sexsson. Nummer 8, Oliver Dagur Þorlacius. Nummer 10, Axel Freyr Harðarsson. Nummer 11, Dofri Snorrason. Nummer 14, Daniel Ingvarsson. Nummer 16, Orri Þórðarsson. Nummer 17, Vilhjálmur Ingvi Hjálmarsson. Og fyrirliðinn nummer 28, Hans Viktor Guðmundsson. Og nummer 77, Máni Östmann Hilmarsson. Varamennirnir eru Halldór Snær Georgsson, Reynir Haraldsson, Bjarni Gunnarsson, Bjarni Þór Hafsteinn. Nummer 23, Hákon Ingi Jónsson. Nummer 24, Guðmundsson, Kristófer Dagur Arnarsson. Þjálfari Fjölnismanna er Úlfur Arnar Jökulsson. Þetta er okkar staður, þetta er okkar stund. Áfram Fjölnir!
Kom
Max Vullensmanna skoraði leikmaður nummer 28, Hans Viktor Guðmundsson!
Alex Tuller, San José, bienvenido ao campeonato ao campeão.
Komazzo! Esta scorer är nummer 6, Adrian Sandsson.
Julis Meijer, Koetek Melekmaar, Daniel Ingvarsson, Enokje Melekmaar, nummer 3, René Haraldsson.
Corner, nummer 7. Daniel Inki Axelsson. Kom maar op,
Heimamenn gera skiptingu, þá koma leikmenn. Númer 10, Axel Haraldsson og númer 8, Óli Þorláksson. Inn og koma leikmenn. Númer 29, Guðmundur Guðmundsson. Og númer 20, Bjarni Eitur Hafstein.
Ja. Toen is mijn tegenfiguur moeten we lezen nummer 16, Horizon. Nummer en dan wordt dan nummer 9, Japne Gunnarsson, nummer 23, Hauko Inking Jonsson.